大家平安，大家vai tu chua ka jam naman nama ka jinana sulivat. Saka tu chua ka jam naman na urja supina kai no atmas. Ima zai tua tau chikere ni matai. Ima zai tua tapuru ka tu dusa sulatan. Ima zai tua dusa puru ka tu dusa karan. Pacu 50 karan. 马太福音12章22节到50节。Tuan-tuan Kaswina semate Yesu macidi wa alai kini saingan noa akuma mavusa saka maemu mano papa nangwaen ni Yesu pai masu emu anga saka semeke danga uta mano azwa na maepu-epu pasa samadi mapolat sa ibu Aichua timadu aki inika mavana zwa pinaka tevili ni tavidi ayaya. Lakwa ka remanda azwa barisaya tsau ivu maya tutu shibira tenusa timadu tua maraka akuma mavana ngata azwa pisur no azwa tala vurungana akuma ati pisipu ayah mano kemelan ti Yesu tua kini meneman nyamadu sa ibu ya maya tutu takuningan no malukuya ki pasa urip au ta inalanan taskelan no marivu ki sevosi au no semau ti satan malukuyanga ti maju au pinalawakan ni maju kemudian saka namakaya mayan saka nu mavana pisur ni pisipu aku sivira tua marka akuma anu sarasarat nima pisura sivira tua akuma au pai ki mavana kinudan nuanu sarasarat uri sikakelangan tu pasari sarif mon no pisur noa baba kenua semasaku sivira tua marka akuma ki makelang tu majalu nanga i tanumu na sipalawakan noa semas aki izwa uri makayat cuma tua uma noa rakas sa avin timaju tua kini tuayan no inika ajayan pakasanga sa zwa rakas nekano makaya emav tua kini tuayan ni maju azwa inika nasetajaran dan waken masa paece dan waken azwa inika kisah selang dan waken empu masam pasavu esi manasika kuno iwao makaya sipa zakat pasari sariu noa sau wanga katwa sinisang paaterengan na kai penolat lakwa azwa sisang paatereng tua tela parawasa na wawaka kai ini angata ka uri si pa zakat au ati manga ana ibu paetsebetan wakena namasa nala kenua sau ki si pa zakatanan lakwa azwa na ibu paetsetua tala parawasa na wawak ini angata ka uri si pa zakat kumali situcuan kumali mapavali tanga ka sawan no nangwa kasyu ki nangwa uta vangal nakuya kasyu ki nakuya uta vangal ayatwa mavana vangal ta sikela-kelangan tua kasyu
Timu na te vili noa sipacaca ya aduvi. Na kuya ngata mo saka kemuda sanu kakayana ivu toa nangwangwa ayatoa no anema na sepelu i warung kia nema si ai vivu uta nangwangwa sau pati wawawan toa nangwa kemasi toa pinadeng warung nangwangwa au nakuya sau pati wawawan toa nakuya kemasi toa pinadeng warung nakuya kuno iwao nekano kamangwaan kai no timai manga uri si ivu limitalita no si papa penpentan adau ayatwa uri si kirai no semasa su sin ivu maraka kai apakah nangwa apakah nakuya dan usun aya ti Yesu tuazwa izwa tuki mapida papusususuan tua kakudan katuazwa parisaya cau ivu ta Yesu maya tucu sinsi salingamen tusu papatsunai amen tua sinimasa na kinudan ayain teverai ni Yesu timuna nakuya saka maruturutukut situcuan cau iaung mung tu patsung tua sinimasa na kinudan lakwa uri si papatsung tanumun amina zwa sinimasan kinudan tua zwa aru pakalakelang ati Yona nikaanga no zuma pai ti Yona na tiroa adau saka tiroa vengin i cara jitwa tial noa kuda si au tiaken anamasang ala kenua cau uri namaya kena tiroa adau saka tiroa vengin i cara toa ipu no si papa penpentan nanga adau uri migatsa lazwa se Niniwi semam pasariu toa situcuan cau ayatwa ka remanda se Niniwi toa sini tau cikar ni Yona na kiumal toa warung nyamaju au pai izwa imaza sa taparawacanan te Yona cau no si papa penpentan nanga adau uri migatsa lazwa vavayana huanti noi pasa navar semam pasariu toa situcuan cau ayatwa na mangtez dimaju kemasi laviavi i kacawan uri kiranda toa kinapu uruan kai ni Solomon pai izwanga imaza taparawasanan te Solomon no vaika akuma kemasi toa cau jarawarawa sanga puringet itu nekano zaluma kajunangan kimikim toa sasekezan lakwa inika jemumak au cemikeraken sematoa ku kinasizwanan wuma iyanga manuka cemikera sa pasuni nekano anema au sinuapan cimingki sa pakiararangi pai vaika jimalu sa kasui na cimikera man pitu anga uta akuma tana kuyanan sa
sa cara di semazua sa taluzazua nga pai azua kina kemudahan nazua sau wa pite veri dan nakuyanan toa sitai sangasan aichua kala nakuyan situtsua na sau uri namaya toa zua uta aya ti Yesu ka ivivu anan ti Yesu toa marka nama upu wa sau manu izwa isasa wa zwa kina ni maju katwa marka vetek au ala alai uri sa ki ivuan te maju izwa za ivu te Yesu uzai isasau ti daina katwa su vetek uri sa ki ivuan danusun ayayi teverai ni Yesu azwa na pasmarau te maju tima zwa manaku kina tima zwa manaku vetek ayayi sa turuk pasatwa sara jeni maju sa ivu pai pasuno aichu manaku kina manaku vetek ayatwa azwa pasususu toa kini meneman ni kama itarivavau mavanaku vetek mavanaku kina aya aichu开暖什么新维奇给嘛在段马太福音的12章22节到50节读出阿家们sini putarwan danuken 两个国度神迹也是如此倘若人们认不出神迹是恩典的记号看不出那是主耶稣所行的认不出比约拿和所罗门更重大之事始终不愿改变那么最后将被主判为邪恶世代后来的景况将比从前更糟Sinaya dan tina para loy tay chota sinupu saka latina na paunat tuamana pazazikat tutsua kadamaman saka tutsua kadamaman na sinipakini menemutianutem 在我的生命中是主掌权的时候多还是落入试探的时候多 Sinaya dan tina tutsua kadamaman arutakini menemin saka kainuli 主啊恳求你怜悯我赦免我因我常常被撒旦权势震胜被世界迷惑以致忘记尊你为大求你帮助我赐我勇气好让我面对世界与诱惑时毫无畏惧奉主名求阿们Mali tu suaka jaman-jaman nama kacina misasela ngasumupu akilaro itu pajaji kata nuata semas lata pina susu suata pa anutin ayakan apa opisur atisu na tiakan saka nama kacina nasuliva tu suata kene adawan taja 平安